Приморье тарахинче иги бенчура гектар варман жунна. Пожарзыне сүндерме сенгерлі ларудыр министерствен ешченезем мінбур войне хурайшы. Чаваш енре унбек индексен пулманха шабахта, шучандалык пулымызене пула сикседухаган кәтменліксенжен хале хазырғанма хадырленме тәллевларны республикара. Куенбе ядарлы комиссиялары веде иртірі. Варманда пужар дугастран везим выили среня азырганза тярлі хоруштырлы хергене пығынза ішлесі тяпретети палыр тречка нашлура. Варманзене упрасы тада экологи проектсен бекеле жүлен варманзен лаптагезіне пызыклатма пықсағы варно. Каш-кашласалар ган евістен мұтарақ чухне шинзен айванлықне була жунаща. Ебір кашненжек шагын жинжен калат пырчабақта шулзерен кушивы жейду шав жайрақ. Явапты тармала пызық штрафсем тюлеттерме бушлазан, негамда шашлық туны ғышын квайда сүндермезір хвармасть. Шүп-шап кубинете пахчада вражынже черте апаланмасть. Ширип керге булмала. Тері Чуваш республикин буштахи Олег Николаев. Тибе куруга була пельдер пужар духна сагырвыны жичи теслеге шудайльня. Куене бе республикара иги биниширымы шулда сакон ежынна. Онба келе жүлен иги бинденгерен буштаза виже бинденге даран штраф тюлеттереща. Пар-бір должность ежынаган шинын улду бинденгерен буштаза вунбелек бинденге даран укшаглар забамала. Предприятие организациясен штрафе шыралы бинденгерен буштанать. Енженде вазим ергене тебрых учин постна бузан штраф вижи шулдалы краю се брать. Шанбеге хядарлы комиссире кажалги ею тапхырне хадырлене сайдыва сүтсе явреш. Хужазыр гидротехника сооружение зен вазен шуже республикара шарзакыр, кәже хяваплызене палырдеш. Вазене сыназа тәріс озу гурмала. Шар ижелес хорушлық шыва керегензене кану вырнезембе тевештері сайдузем, шыбақ шак гидротехника сооружение зембе жығынна. Шанбада вырынды хойдыдымлықсыне палыртны шул яркарттебе тәллевле шлеме хуши республика бұштыя. Республика Гларым Валерий, Кубайкина, Екатерина Никитко, Юрий Марков.